Asa o le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngā fua, i le aso wharaile, i le fitu i le taia, ata o le taia. Ma lolo so i maua malelangi ma tatu tunu ngile nganga fifia ya e fatalo fato em fa felo to fo tatu tunu ya o va se duol tatu por kalame to tu ma sa mo ato ta ya ma le sunga ta se salam se talo ta se sa ma lolo so i fo le ni ta fo ya fatalo fato to fo ya langi so i fo il tatu tunu ma le fa fonga ya le wa to mo il tatu official twini se le tala ina fo il soundinga lotu le fa to amaya ya o se mai fo il sila mai mo il fa wingal tautua ya o nei da tatu amata tu sa mo fa awa tu ia mato la fo tu ni sila il tatu official sunga tasi mari ia ma sidela la tu te fa awa wina ia tautua nei vai tau we se fo il fa ungol tu sanga la to ia ai tu fo fa taile tu nei ta ya fo alo lava ya fa felo ya tu ma va se lu nei sa mo le watu tatu por kalame le tatu ofisa i nei i Samoa ya atalo fatu pa ia maulunga i sunga i whawhenga mawhaletua tupu mai o le tatu tunu le tupa tina talo tina e mes foi i le malosi le tunu mana i whanau whai le mpe fo pa talo fatu le tatu au whafonga lungo le tatu ala leo si fonga lau mua tasi ono tesi ma le tasi whamo o le YouTube o le tatu app i whapel tatu Facebook so se tunu ulawa laulangi o e momi whasa launga o Samoa nei, ia po New Zealand, Australia, Hawaii, Amerika, ia po so se atunu wala langi, ia o manuia lava Samoa nei, matanga fie malele me uma, tai foi le tua mal maftanga male usa tase sa, ia le o tato, ruato e tato fasa launga nei Samoa, ia le nuu lo e mo e te fia o malai le vai tau, ia o le Christmas mal tau sa fo. Ia sa le lava tu foi. A mai tau atu le mele o tumutumu mai nei tatu tanga te Samoa ia matua ia au le so e ese fo ia le Paul Kalame la so ia Samoa on mea ua leva na umatu le ipol langi lakpiliki ia o nā nei o le mai tau atu ia e tau nu mai le si vaenga mua le umalanga al tō Samoa no mai lo le fa umata le vaveao a tai au avea ta le tula ton as full tasi na nei ne tonu o le a ese foi la silsila se tatu to falo se wa mapo tu talinga tu fu le melo tiu su fa o mu tatu tangata pe le la to la ngona na nei a ele tonu nga pe le suinga na o pokala me sa mo le vai tau Christmas me tau sa fo o tu ia mal fa talinga o le to sa mo ia ma fa lo longa mo tama fa na ule tunu le tau sini o pe te to fitu ia mes foi ia o talonga le Commonwealth ai o le la o tu fa tasi e te sila fia la o le tele o tatu tangata o malanga i tuam se voi e ele tele tonunga o le ato o tele ina to mai tuale la malanga mai tonu le parade po le solo i le stofi moni ia o le aso le nei le fuafua fai ai le felo inga ale CEO po le whaatonu la kapili kia Samoa ia e whaia i le tau nei se funu ia al po kalame tātou le la talata tu al sultasi to amai ia o lea lai fitu nai po le al tonu e whai pe mateo le press conference po le al me tonu whai ia pe tau tua tu pe se i wai maumulmuri tala la fui filo inga ia o lea o te lo tanga e tātou malu le tanu se la whai o le tali pe tau nuu le taamilasanga le toa Samoa le fofuam le astona i sa vai oi e malanga i sa vai le astona le i fofuanga taamilo ai toi whaamautino mai le astona ia a fai e tau nu oka fe le whaatalinga mai fo e sa la fai la tau ia o le watu le toa Samoa wala na watu le taamilo ai
Matua foi mai. Ta te alo fa foi nei tama le lava va. O le fa te inga o so te leo tātou e mai fafu. E le umia na pingi tātou le vela lava tua e vai lava. Ia te alo fa nei tama iti. Ia leo mai si Peritania, New Zealand, Australia. Ia le tau nu mai amata mai lua malanga i e sau. Na tu fata sero le au te le o por kala mele ia ma o le tai nei. Ia e o le a tau fa i vai nga e tau ina mau ia. E foi por kala vai nga o le malanga mai le tosa mo ia i le tau ina mau ia i ona ia na o tala fo i o le se tau mafutanga be fa pena. Ia la tau fa ia tatu tau tua tu nei sa mo e longo pu ia i le tatu tu ia il malanga mai le au ai fe tau le foi. Le fatalinga o tosa mo. Ma le siam pini o tato o te tau fitu i le vai a fitu sautu. O fe la le sa vali fatas. Mantua la le sa vali fatas. E la le ua maa nei ia. Ia, o le tala o le tau nei le tae au le angai me foi le ofisa. Pe le na timu ana po. Ma la male le tae o soa ele la o kasi au le nei o lau whanua o Samoa. Ila ua sulu ia e ave le matanga o fia le la nei foi esfou. O lua su fitu aso le tato o fōlau le masina o te sema. O toi titi uma. Toi titi. O toi uma le sa. O toi uma le sa. Se mai ai le stona. Le po. Po le stona ta lo sfurua. O tatu o lia na ia o le tau sanga lua fi moto. Wari vaenga e le ngalo ia lua fi lua ta se. Ia o vaenga pito sidi ana le tele mea tele mea ta ua o foi le folonga tatu tunu e lava ele fa pe solo ngale le te mi uma. E luta le tai i nisi o taimi ia o taimi foi ua ma nei le folonga le tatu tunu ne tau sanga tele lu i tau. Mea tātou fuol Covitis fuiva. Le te leo le afio mea uma. Le whai ngā tāo. Ia me ele si le fia le tātou tunu. Nā ana matala o tātou o tua oi. A vedi sau le usau ai. O le isi le nā mea sa misia. E whaftai le tua le wa whaftoi solonga le leima iei se hawa noa. Se lao le toi whi malanga e le tātou tunu. O nisi me pito sili pe o na iei tātou telefon te au nei. O le ale ngalo ia te au le lua fe lua sfurma le lua. O le sfarele le ntea. O le tala wha asolo pito le tātou le tio. O te tala atua i nei. E le iai se le tio i lo uia te le wha maulunga wha maruru fo i te le tātou au nanga ma tātou pā. Ai, o le Samo Capital Radio le umo mua atu foi. O na iai so na ofisa au tu nei. Te tala atua i na whasala longa i nei. E fesu ia i malona ofisa au tu i New Zealand. Yo lo alfa atasi ya mal tato vai mamao vo el tato tau tua. Moni lava. Ya ver tato nanga no mer tasi fa sel longa. Ya ta ia fa sel longa i New Zealand. Ya le me foi na le tau fa tato tau tua. Le ta fe lo i fo le ta ya mana ya. Se fo mana yo le no fo tu de sa mo tala no. Ta lo fa to ya tasi maru chi. Siria la ile yo le ofisa. Sa velina ma. Yo. Taut oto le lungo la data ofisa ma ya le la tau fai tu tato fasa lungo nei Samoa ya nei de tau sau nei de tato ofisa vai la tu pasi e lua inai e le si ka le sia le i o la usa la ua tau tafau ya la lu tafau oi sol yo fa pia e fi tafau ngala le fa peleta te fa fio fio tu i lungo al pasi le o fio tu wale la o tafau eu saula o tupu o ele tupu na tele ala la sauli o no pas mea e mau popo i tele vo ya na fio e tudi me lot ya o le aso foi na fio le tele o tafau ya la o mo vai le na moni la ya o le sa tafau na finga o wala le tai au wala wala ya fo wala sa mo lem tu a pisi le tele os o nei se asa e mo mstava le dungo awal e man to foi la le loka o mai mtanga le ngo ta puni mtanga le ngo malo nei se vanga na o nga foi mo o mi mo so uma le na ai o local tele mtanga le pe o isa nga e melto tele ta to no e nga le ngo foi office mtanga le ia malto tele ofinga le ngo a le la o le ni nga le ia na le au ta fa la le ia mo to tele se vai mo i tu ta fa to ya la fa le lo le tu mo ne temine ia na fa le lo la wa ta ulanga me so ta va fa ya ele temi le to lu su ta si minuto de tale on valu good morning talo hani malo le malo pito fa ka no fa ya tu kiora gerana ia ole tatu fa se lenga o lo watu i samo nei actor de taya
e usi me fa fonga le tatou fa fianga talo fa lava lo unu le nei na pua ina mai le la na fo ina mai le tu ale tama so poi le tele vasa pe a fai malanga la o Samoa pele i lo uanga si mai el fa fonga le tatou tala o le tau mo le nei tae au fai e o fuafuanga o le nei aso o le tala o le tau mo Wellington e manu tua oi e langi le lei le tau nei aso to e fa ua wai ta faonga mai le aso na nafi o le aso tae au e langi le lei fo i le tau o le stofi ma le aso frei le lo tu mau peva aloanga lo visa le vai tau e paolo aso i e lua o le stona i aso sasong fua ma le aso lua e langi le lei le tau i Wellington e manu tua oi ia o le ma fanfana le se e luas fulu tikiri o le malu luas fulu mal fa ia mo tatou e la tai doi fulu tatou por kalame le tai nei mai Wellington mai Samoa mo tatou Wellington e manu tua oi ia fai lele pulo ma le la
Wai si ofu lima umi ufi ufi ele utino mani vevela o le la. Ia i tā whaonga o le nei fo i vai tau aso malo lo. Ia le la se atu ia tā sesa ia ua le talo le tau sa monei. Ia o le talo le tau Samoa lo whaamalo sia pea ia whautuanga mo o ngā Sami o Samoa. Le o lo o mai al whaamawina i le tai au nei i le tūlai 5. O lo mai tauina pea winga sousou o le Sami whaapea mau ia auma mau o le lunga o ngalu i o ngā Sami o le atunu ona o Savili e wheo lolo le malolosi o le mata o polu mai sa vai po Savili mai sa sae ai maise o le whaatupula ia le si o auma mai maatu. O tūlanga ia lo tū mau pea o nā whiai o ngā Sami se o atu i le aso sā le o momo nei. Ia talwai o na o le vaiaso le o lo i sā iai ia le tai au o le tai o o. Le o whamawina le māsina le neo te sema e o noa lia e mai ei ni lo longa e no whanga tūmata whanga maua lalo. Ia o a whianga e o noa aria e mai e so le Sami e whaatau tau Savili disi o teimi e ono iai lo longa e no whanga tūmata whanga. Ia ai tu foi o le foi iai ia lapta inga foi le mantole tātou te alu la vai le tūlanga o le vai tau a wha. Ia, moni lava. O le lai le wha pe wei se a wha a lolo o mai e le official vai tau. Lapta inga. E lapta inga e nofu sa union pea. Au iai lai ta whaonga matūlanga wha pena ai lolo la ua wha le tonu le tau. Ia sila i vaenga ia pe unu wha awau ta whaonga. Ia pe unu ta ofi. Ia va ai po fe wa le o ngā Sami le mai e lapta inga. O ngā Sami maululunga ngalu ia matūlanga wha pena malosi Savili lentai ei matangi a lua nafi. O kas malosi fo il teimi e sau e Savili la tau ia palasi tibunga nis teimi ia vaenga ia e tātou te no fauta e au tātou ia tu la tau malo tātou tunulo wei tono Samoa. Ia wha pena fo ia tero. Io e mo tātou e ta whanga ma le vai tātou i New Zealand ia so se vaenga o langi mo mai whasa launga a pe foi Samoa nei ia utangia le lei tūlanga o le tau ia a le irofi au si ia ma nei a le talo alo lunga le ta whanga e ua le o le Sami ia a le taimi nei ia la tātou se atu le swinga o le tātou tupe o le swinga o le tupe i le tai au nei ia le ufa ilo me lo fisa o le vai tau a le fisa o tupe Australia i vata sene i le aso nei tasi tala New Zealand maua lau tupe Australia i vata sene tasi tala New Zealand maula tupe Amerika i e ono tas sene ia sau malau tala New Zealand i fiti maula tala tolu sfuru ono sene tala tolu ono sene tupe sa mo le so le tala ono sfutasi tala ono tas sene o le paanga tonga le tala tolu ono le aso nei no winga e ifa le tupe nai alu lunga le rate ina mana ia ai ai watu fa tupe le aso nei pe afa o tala pe te la tu foi mo nang hoi online ai tala lima su sene ia ua leila wale sao la le au nanga nala e whaonga ina e ta tau na tala o no tasi ia pe tala o no lua pe tala o no tolu pe tala o no su sene tupe sa mo le so tasi tala New Zealand mo lo tupe sa mo tala o no se furu tas sene whafta i lava se atu lava no whamurianga o aso i fua ia mo ina tō umu so i fua nei aso ia ole terminei mo la to uma so i fu nei aso allo fatu tato por kalame mo oe ma le tualo ye la vale tato emaili ia mo asfa na upe afia mai aso fa na at samocapitalradio.co.nz ia lo il tus fai tau le nei aso ia fa per fai tau e perus fu lua fe perus fu valu ole nei ua maua i tato le malo e le mafai ona luluina ia tato fa fitai tato ti au nai le tua male mingao ma le matau ia fia mai ai o ia. O le nei ua maua i tātou le malo i le mawhai o na luluina. Ia tātou whaafitai ai, tātou te au nai i le atua ma le mingao, ma le matau ia fia mai ai o ia i tātou. Ia le malo le atua i le fesuia ia pe te ua le antu la fono. Mai le vavau e o le whaavau e tu mau le malo le atua. E luluina mea o mai le luluina le malo le atua. Laulangi no tātou i fesuia i i fesuia i whainga malo. Ale malo le tua e tu mau alo le tupu alo na suafa o Yesu ia o ilna lo fatu mo o family lo was fa nau al pesene ta ina mo auto
tala fatu le tunu malo se fu o si mai el fa fonga le va ile ile tala fo ile tala fa so le pito lo langi me na tupu ile so ile so luas fu mo le fitu o te se mai tau sanga ua mavai o le so tau sanga te si iva luas fu mo le fitu na pale mai le tangata le o Joseph Stalin e ita ia le kongresi al Soviet Union ia po le malo tele o Lucia ia maturi e se ai ia Leon Trotsky ia mai le parti o le Communist Party e tutonu o le malo tele o Lucia. O le tausanga e tasi iwa fast food ma le iwa i le so. I whamamunga o lo whapea mai na mali e le tupu ta mai tai o Juliana e sainia le ioenga le malo o Netherlands e whaamatu atu le tutu o tasi ma le pulenga i Indonesia o ia lava o ana ia lava upu whai. I le mai a o le tolu se lau tausanga o pule Netherlands le malo Indonesia.
Fo ia tul tausanga te siva fas fulma le lima i le so. Nalo ia ai le awaunanga le World Bank ma le International Monetary Fund. Le tau te ilo e tele malo langi no mai ala tau tupe i o fo ia Samoa. Te whaangalue ina ai le tele o ngā luenga tele mati nai. Ao le tausanga e te siva fas fulma le lima i le so. Nā matai o nalo ia o na whaangalue ina le World Bank ma le International Monetary Fund. O le sol tausanga e te siva fitus fulma le lua na le toi a vea ise soani au se tālia i le taua i South Vietnam ia ma umai lo foi le awai Australia i le nei taua. O le sol tausanga te siva fitus fulma le iwa na ave se aia pulenga Afghanistani na watu i Lucia. Malafu tuina ai le Palestine e suafa ia Hafizullah Amin. Ia mawhapena o le whaasala ina i le oti. O le solta usanga e te siva valus furu malefitu na maliu waili tangata e suafa ia Rewi Ali. E iwa sfuru e na tausanga. O le tangata ni usila le nei e whaapea whaamaumaunga o ia sa taula mua i le tau mawhainga o se whainga maa los o whaatasi le ai. Se le upule o so whaatasi. O se vāna nofo le lei ai o ni usila masaina. Whainga paanga ni usila masaina. Na mariuna le tamalo le tausanga te siva whanfitu. A le utato ilo le taimine ia. O le ua matu a whai paanga ni usila masaina. Te le tato o loa i whaatau o tu iai. Te le foi o loa saina whaatau mai nei. Te le tupe maua i nei whaatau inga. Ai pe o si tamalo le na amata lia lava ngā luenga. Na mariuna whanfitu. I le ivas fulu o le tausanga. O le sol tausanga e lua afe se fulu tasi. Na maua ai e ni tangata e whainga luenga le malaiva alele i Argentina. Le whai tau se lau o ngata whi ai ia mangata wongo. I se ato as tangata e saumane nuu leo Czech Republic. Sa une tu ua le malaiva alele i Argentina e malanga atu mo Spain. E maua i tono ana ato le tele whai tau se lau poisonous snakes. Ia ma le tele o isi mea ola whapena le tono le ato le ine. Tau sanga i ruafi sutasi. Las whamanatu e manatua i le so le tangata leo Ioane. Ioane le so pele. O ia o se whaiwhaiva mai Kalileia. E eno na uso fo i leo Jacopo. E po James. Sa alu e feso mga lue ai. E whapea la na inuina tangata le vai o ona po le vai la au ona. E le imali wai. E taunu ua i upal tato whaola. E o whainu umalava mso. Ia mulmuri atu whaelonga nei o alava me tupu tau te lea whainai. Na o foi tangata o le anu ina ua inua Ioane le so o pele le vai o ona. Ae le i umaino le so i fua. O tatou tala na. Te maua wha poponga tai masani. Aftai lava. Malo whaftai na ua e whawhonga mai e tātou tala mena tupu langi le yaso le uto e 2 minuti ona tāle o le valu. Mawe o le taimi. O le la batau na tuatu ilunga o le tātou ala ata ia videos po ata ina mapu e ana nafi. Ia ina umar tātou proklami. Ia sa mwhaio na maasiasi to imta asesa i tua mauta o le malo i le o le ngol paka o le Samoa, China, Friendship Park. No inga la whainga o wha Samoa, saina le iai le paka le i tua o le whale o le malo. E le sa tapu e ata nafi sa wha ngā tata mai wa le uman le stanga. Nā, ma nei i ole. Ma nei foi e wal tele o te mita te latu tu foi te uma te tilo foi le lalo e le loa se va inga mai lunga foi le Ya le la fatu a tati ti e le lunga e ole. O le paka le matua mauta o le malo. Mata mai lu. E ola i o tau mesina. Yes, mesina le foi inta o ta mata ta tu mai lu. I le fale la le tu le tele ne fai poiponga. Nā lava le tele ne fai poiponga. Ia ole il fofong tai au lava ai me foi whapena i lue manono tai. Ia lang le tau. Ia le sour sami. Ia le il fofong mo manono tai le so tai au.
ia e o le la fain ma tu atu ia atana I lunga mo lau mai mo mai ia o le sapu ina e le tatou me pu ata ma le vatetea e ono le utale valu ia o le la fafonga mai tatou tala atu nei Samoa ia stautua le sunga tasesa tala ia mai Samoa ia no so ile ma tautua le fionga le wano tatou tala mai New Zealand ia le leo no usi mai al fafonga tala mai Samoa nei. O te toi whātala whātu le tātua tunuu, e seisi le nei whaopoponga le tautua le siufonga le mua mai Samoa, ta wala ea na talafou. O whāta oto le fionga le ofisa sili mtanga luenga wa onga ta alonga maanga nuu, le fionga e au Chris Heselman, nisi o ala fua ma polkalam whāta te tia mani moe mitinga, mo le mtanga luenga wa onga, mo le tolu sanga le paia inga leo lo o tutoe, o filifili ai o iele ka peneta. Whailoa e au le whailoa inga malau tu stala le vaiasun te nei. O le ngā lulue whaatasi o le whaitutu o le whaamanu ianga. E ngā lulue whaatasi ele matanga luenga whaia onga whapea foi whana wa onga. E na ia tau lau o le whaamoe moe. E pei ona nau iai mātua maa inga. Sau nofo ia e au. O whaafita au li mawhaiti o ngolo whea ngai e pea male matanga luenga. Ua leo ne mata upo fau. Ai o le ngangara vaia. O le ngā lulue whaatasi ne iasi tia aile au onanga malita haua. O la lato tautua mo Samoa. Sau noa e au. Sa ese level tūlanga le waa ai mai tua. E na ua sao wha ili whaatinonga o le ngā luenga. E ese whailo na ia whaatinonga. O nolo o iai lava ta ia lau lo lima ta ite ina ili whaatinonga o ia ngā luenga. O ai au o los furuiva tausango tautua vaenga ese o moa awa onga. Ma walo foilo na sile fi e o nanga ese whaatinonga tiu te tau ave mamata opu tau ia o onga. Ese fulmal tau sango ia tau aveina tau fingo le pule whaatonu moa onga le ka le sia katoliko. Len amata mai le lua fes fulmal tolo. Sa ia o mai le lua fes e fulmal le ono. Sa mua inga lue a e au o se whaia onga o se sui pule a onga. Whape mal tau finga pule a onga ia onga mawalulunga le ka le sia katoliko. Sa avea foi o ia mataitei fono mo le Universitea o Samoa le NUS, mai tau sanga lua fe se fulmal wha, sa ia o mai tau sanga e lua fe lua se fulmal tasi. Wai lima neo leo se ali e tos fultasi tau sanga le matua, ia Edward Fanueli, ile maliwe se tama ita imanu le malo, ia mele sengi solo, e na wafao ngaina lele ia Edward se la au malosi, e wha o ele maliwi le tamai tai. Reporti o maa ue o telefou, o ila ue o se wo, a ena maliwi le tamai tai le whale o leli o etu te ali saa, e le polas whareilo le vaiaso na tenei. E wha maumonga le mtanga luenga o leo le masino te sembale nei, o le i mai a ua lima maliwa wha mawina, a o le i au lia, le tausanga fau. Le ata lia se whailo inga mtanga luenga leo malau tu stala, e au ili ai ia maliwe lima, e pei ona reportia. O le asfarela le vea son te neina wha mawina e tala wha so le pito le leiti o le si ufonga le laumua le Samoa Capital Radio. Wa te tala tuea na wha sa le longa maile tai au ilona ofisa i Samoa. Wha pei ona wha ngā solo ia na Port Kalame Masani tai au te itasi, ilona ofisa wha sa le lau o tui polilua. O se moe mitinga sa ta pena le fionga le li pule, le fionga afa masanga te alu moresi. E ta pena ile le tio le Samoa Capital Radio, pe aonoa a fielon ofisa au tui polilua se wha lave wha le natura, ma le mawhai eo na wha awawa na wha sa le longa masani, ai ole ale tau fia na wha sa le longa malantau tua, e ala ele wha awa watu elon ofisa fau i Samoa. O moi mitinga la fionga ya whamsanga moleanga i luma le Samoa Capital Radio. Ina ia fausia foisi on ofisa wha pei o Samoa i Ausitalia, Hawaii po Amerika foi. Ile wha moenga e tasi, ia le mo tusia le tautua le si ufonga le laumua, e tautua ile mamanu le atunu o Samoa, i so se vaenga le langi. O le vasa nei, o le whaonga i nei le ofisa le si ufonga le laumua i Samoa, le te tala ino ana Port Kalame mai le tai au se i pa ili tula e se fulu. Se i o ina wha ato toa le au unanga.
mo leanga i le lomanai. O le fatu ato e mau maini wha maumunga malimtanga luengo le saifua maloloina i wha maumunga mo i lantou wa a fia e siamo le COVID-19 furuiva. Le na wha mawina vai asun te nei i lantou e to fitu le wa a fia. E leo manino mai le reporti i lantou na a fia pe mai tangata malanga mai atunu i fafo. Beo i lantou lava olo nonofo i le atunu. Es fululi maafe i vaselau valus fumalelua le anwha o tangata Samoa wa a fia i siamo le COVID-19 furuiva e o mai i le maasinan te nei o Novema. O le aso le nafi le na whaatau nui nai le whae i natu le swafa ano vao tawa e le furupeki tau ta ua le awa le toa Samoa. Le sunga Joseph Aukuso Swali le sa whaatau te la fionga sa titoa le bata. O se whaafotutupu sa whaatumulia ai le a fionga le taiao na nafi. E na ua whae e le swafa e le sui o le toa Samoa. O le itulai se fulmalitasi le fiafia na nei. O le atau nu waile vaenga mo mua le au le toa Samoa. Au le tolu le vaveao le asolulu. O le atau nu mei whanua leisi vaenga anto o le au. O le afo le itulai valu le aso toa fiu whaatulanga mai le Port Kalame. O le awhaisau ni ngā lotu wha le malo. Le whaatu te le malo le kale sia kātoliko i mole vai. O na amatai nei leo le solo ta avale le itulai se fulu. Anga i atu ilu maoto le malo. Ma feilo ai atu ai le au i le mamalo le atunu o le amawhai o na whaatasi atu. Mai le itulai se fulma le lua, sa ia pa ia le itulai lua le au li lava. O le asunga fua le whae le a fiafi. O le ato e te liwa le au le toa Samoa. O nisi anga i New Zealand, o nisi anga i Australia. Ai toi fo i atu nisi o lantu i lantu konkarate i Peritania. O tala fawia mai Samoa manuia le yaso le tantu o tunu fasoi foia. Talofa lava o telefou ele si ufongo le mua i Wellingtone. O le tala mua o le ulua i whaamonianga o le Krismasi ala na mai estete le tupu o sa lesa le tolu sa ia tō mānatu ai i le tūlanga taunga tau le soifuanga ma mawhatianga o whengai ma le tō tele o tangata i le uti o le whasoa mo le tausinga masani o ainga. Sa ia ta ua le tō tele o tangata e le ngata i le tonu o Peretania ai whaapea ma le tele o tunu o le laulangi o lo whengai nei ma whaafi tauli o ngaonga tau le tamau ainga ma le taunga tau le soifuanga e ma fua mai ona o le tele o whaafi tauli o lo o tutupu maali ali moi pea. O le saunoanga whaamonuia le tupu ia sa lesa le tolu sa puaina le i tonu o le malu le St. George Chapel e Windsor le o lo lango mawailo na tua le tupu tamata ia Elisabeta le lua. O Elisabeta le lua sa ia amataina ia le whainga le nei e puaina ai saunoanga whaamanuia o le Kirisimasi mo le whaasara lawina i le aso le Kirisimasi le tonu o Peretania tele whapea mamalo uma o le tau pulenga ma le lalolangi. Nā tā ua fōi i le malilenga whaamanuia sa lesa le tolu le tāhua o au nanga mō tangata uma ma le langolangoina o talitanunga ma tāpua inga SS uma. E ui ina sa whautua ina tangata o New Zealand ina ia whaetete le whaaru tupe le nei vai taimi o le taunga tāo le soifuanga ai le ia vea mo me whaavai vai ai le whaitau fia awhi o tangata whaatau na whaatumuli ai whaloloa te tele i taulanga whaatau i tu SS o le tunuu i le Boxing Day ana nafi ia i la tau sa fia maua ni o loa e pa le tau. O le whaapunga ma sani lama o le pa e to sina ai le to te leanga i atu i whaloloa e sa idi o loa ua pa le tolu se fulu, wha se fulu po le 5% fo i o la tau na iai a o le i o i le aso o le Kirisimasi. O le mori mau nisi o tangata whaatau na whaani ai ua matua tele na wale mau pa ua le i loa le pa e fili ai. O le tele o whale o loa na mo ana o mia
ia nisi tangata whaingalonga wha au pōpō, ona o le tūlanga pisi tele sa ia I whātaunga I le aso atoa ana nafi. E tō tele tangata sa lātou whaalonga ina le lulu o se mawhui e le pito I lalo le motu I mātua New Zealand I le tai ao le songa fua ana nafi. Whailo mai le vaenga e whengaima sa I le ilinga o mawhui e le Chionet, e tusa ma le whātesi ma le lua, ia le mālosi sa whaamawina o le nei mawhui e, sa o ngā re tonu e tusa ma le 30 kilomita I mātu o whanganui, I le loloto e fitus fumaltasi kilomita I le manawa o le ele, mai na whaalongoina I le tusa o le 20 minute te ai le iwa I le tae ao. Na whaamatala ina mai e le Chionet, le nei mawhui e whapea o se mawhui e le titi, e le mālosi tele. Sa ilonga o na mamawhati munga na awhiai au kilani le songo fua, mai sa lapata iai awe ta vale ina I whaai te ilunga o le awala. O sa so o ia ti munga mamafa malapata inga sa iai le vaenga o le tunu u mo wila mawhai di tili ma winga low wa o le tau, le asa awhiai le tu malo Northern o au kilani, whapea le Waikato, Waitomo, tau Marunui, whapea ma le tulangi sisifo tau pō, ai whapea fōi I Rotorua, Bay of Plenty, ma tumaunga o le Kaimai Range. Sa malo ia mai fōi e le ofisa o le tau, le Med Service, le mamafau ti munga, ato ai fōi ma le Hale, e a awhiai nisi vaenga I le vāo le tūlai lua I le whiawhia nafi, e o mai lava I le tūlai iwa I le pō na pō. O ti munga mamafa nei I au kilani sa tele ina lolo wai ai awala, e awhiai ma awala te tele au tū po o motorway. O le mamafa o ti munga sa tāpuni ai I le lei na ngavale o le awala tele numele tasi Mount Wellington, ma whautua ina e le leo le tunu whemalanga ai, ina ia matua whaai te ilunga o le awala. Peita ai e iai vaenga o New Zealand sa ma tele a ina whiololo, ia ma le lei lava tūlanga o le tau, I le aso malo loa nafi. Ua maliu I le whanamai le tangata lea na manua tinga ina ua mū te taawale I taranaki le tae ao le asonga fua. Na tupu le whalabelawe pe tusa o le 20 minute te ai le fitu le tae ao, ina ua mū te taawale le au le tele numera tolu po le State Highway 3. Whaelo mai e leo leo e whapea na manua tinga ina le tangata le nei sa iai le tonu o le taawale, ma sa awinatu o ie le whalamai tele I le Waikato I se waalele helikopter ai muli ane uma lona ola. Whaalia mai e leo mautino e le teimi nei le mafuanga o le mu o le taawale le nei, mai o loo whaia iai I suenga. I au kilani ua whangasolo ai fōi I a isi suenga leo I le mafuanga o le isi whaalawelawe te utaawale, lea na mali waise tamai tai le awala tele numela 20 le State Highway 20 I le tai ao le songa hua. Se furu iwa te usanga le matua le tamai tai na maliwi le whaalawelawe, na la vea aise taawale pe tusa o le afa o le tolu I le vaveao. O lo fia maua leo le fesoa soniatu nisi o ave taawale sa ono mori mawina lea whaalawelawe I le taimi leo le tae ao. I le taimi nei, ua maua le tino maliu o se tangata alo pao lea na le iloi le aso kirisimasi I se vaitu loto I le aio kalai estete. Whaero mai e leo e whapea to lua tangata sa iai le tonu o le pao sa fola wai I le vaitu loto I ngoa o le Lake Roto Kohatu, mai na sae lea pao ai to tasi lal tangata sa mawhaio na lawe ina mai ai leilo ai leisi I le vai. Na to e whaawau sa ilinga mo nei tangata na nafi ma mawai I alona tino maliu. O lo ta fia le whaelo ina mai le swafa o le tangata I le teimi nei. E whaita wafe ia mea lofo le kirisimasi mai tu SS o New Zealand wa mai ta wina I lunga o le lisi o le Trade Me e to e fia whaatau tuai ua whaamtala ina ia mea lofa o ni mea lofa ua le mo mia. E tā le iwa le tae au le Boxing Day and nafi ua o I le whaafe tolu se lau la wha inga o mea lofa o le kirisimasi ua whaasara lau I lunga o le Trade Me. O nisi o loa au fi ai pepa fi mea lofa o meo iputi o te ulima si liva ia maisi tūlanga uma whaapena. Whailo mai e Millie Sylvester o le Trade Me
tele ia whaamunianga mō lātou o lo whaasa lau to e fia whaatau e se atu e lātou mea lofa pe a whai e le mana nao iai. Awa ele ngata ina mawai se tupe mai se mea lofa e le tāla whengai mō lātou ai e mawhai o na lātou to e whaatau ina ai seisi mea e mana nao iai. Na ia taua e siri atu lea na i lo le lafo ai o ia mea lofa ma ngalo ai se tulimano le whale mai uai lava ina lafo ai i le la pisi. O tasi nei le masina talu le whaala bela lava i au ki lani le na mali wai le whaatau o loa i ni tia ingo i a Chanak Patel ai o le ua liputia mai le siri atu i le se lau wafe tā la i a le awha i le tupe ua maua mai i se itu lau o le kiva Little Page le sa whaavaina whaapitoa e so swari ai i lona ainga. O le nei whaatau o loe pe ona si le fia na maliu ina ua tui i se nai fia le tangata na ia ngau ia le pusa tupe o le whala loa o le Rose Cottage Superette i Sandringham i le masina o Novema. Whaadia le tei whono o le maafutanga lau whai whala loa la Haiti o Sani Kushao le anganga whaafetai o le ainga o Patel i le alofa ma le anga le leio tangata uma ua whaadia e awala i alatou mea alofa ma fōa i tupe ua tuina atu mō lona ainga. I leisi vaenga o le tātou tala, e tolus fuma le wha la whai o tangata ua maali liu i te tonu o le United States o Amerika a o wha wau na ufitia le tūlangi i mātū o le tunuu i le aisa ia mawinga malu lu mai le atika. O le vaenga au Peter Silio na mawhatia o Buffalo i le tui mātū o le State o New York le to o fitu tangata ua maali liwai ona o le malu lu mawinga whaale tonu o le tau. Mai o lo whainga ta i ngā luenga la vea ai ona o le malu losi o matangi. Ua tele asa o whea ngai le vaenga o Amerika mawinga malu lu ma lolo wao le tau mai na o i le tasi tesi mo le fitu miliona la o whai o whale o ainga na motusi aile le tise pei tai e o mai nafi o lo o te toe e pere lua se lau wafe mauna tupu o isi whale e le i yola i lava le lātou pawa. O tūlanga malulu nei o le aisa ma le kiona o lo o hawhia aise vaenga tele e amata mai lava i kānata ma mātu o Amerika a ngā ifo i Texas i le tūlangi saute o le United States. Tele malanga waalele ua whaina ma tā whiai ona o ia winga whaale tono le tau. Whaalia mai ai le ko vana o le State o New York o se wha malulu au pito ma tautia le nei whaapeo na whiai Buffalo i lona tala whaasolo pito. Ua toe poloka fo i le isi tu i saute o le terrace i Wellingtone ona o se isi solo ele le amatanga o le vai aso. O le vaenga tonu lea na solo ele mamau ma le mga awala i le vara le terrace ma le Buller Street tusa ma le luas furumita i saute o le vaenga tonu lea na poloka i le taimi o le tau malulu ona o se isi fo i solo ele na tu la i mai ai le na taimi. Ola o masalumia e le pulenga o le laumua i Wellingtone a tonu pēnā ma fua le solo faule nei ona o se ala vai ua pā. Taruai ona o le susu o le ele peitai o le ale mawhai o na mauti noa se ia vāanga nā o whaia ngā luenga i le whaamamahina o le vaenga ua lo fia nei le palapala. O le aso lulu a tae au lea u whaamoe whaato a mawaila o whai ngā luenga mo le tautonga whitia o lea whaale tonu. Ai mōri teimi nei, na tā o mai e whapea o loo mawhai awe tā wale o na whao ngā ia nisi awala e wheo wa aiai. Male tala muli, na amata nafi se pa o pasese ala kompani wa alele o le Jet Star, e amata tu le fast food lima tā la mo malanga i tu tonu lawa o New Zealand, a ngai i le se lau tolu sfuriwa tā la mo nisi o na malanga whaale wā o mā lo. O le vai ruanga o le po, le asa luas furono te sema na amata mai aile nei pa u, ai wha moe wha uma i le toi tasi le minute de sfurulua i le vai ruanga o le po a nā nei, se ia vanga nā ua vaveo na uma i a wanoa o loo iai. Wha ilo mai le kompani o aso mataimi mo malanga i pasese pa u nei e amata atu le wha i ungo i Januari, se ia o i le vai ruanga o se tema o le lua afe luas ful tolu. O loo whautua ina tangata uma, e fia whata wai, a ma whaongare nei pa u,
ina ia sila lelei ma manino i tuutuunga o pasese pa unei a o lei whaatauina. O nisi o pasese o loo mawai a o fiai le fast food 5 tā la mai au kilani i Dunedin, 5 tā la mai au kilani i Queenstown, ai o malanga whaalewao malo, e au fiai le pasese se lautolu 5 tā la mai au kilani i le Gold Coast, ma au kilani i Sydney, e se lau fast food mo le 5 tā la. Ea o le whaingola nā o talafou. Ma no fa tai na fa fonga le tunu tatu telefou te mo la no fa fonga ya ile tai oni lava ile tau le iva i tatu fa sa longa lo o watu sa o lava i sa mo ile nei fo i vai tau ma tango fi o le tau de nei ya sol tatu tunu o le ta fa so na ta se sa ile e fo ile me ya tai tai o le a maringi mai ti munga e pe ya ile toela ai ala mai pe ya ile to ti nga fo le va inga tatu ai te lo ta ua yo le timu le o so fa i tu la malu o ile aso awa ana la mai la vale ta tau le fiafi e o le matua vela la vole vela ya malo la volta petna te lo le na ta ua ta tu telefone nei le sta morto le mo mai fa lo so fa matai fa tali le se buri e tau no mai o nava taua mai ile fi le sa fa te i sa ti to ale pata nafi o ka se ma nei o tubo le a e pe o le bele le na mo mai le ano le atu no ia o le fo la mai ia le lo ni te mi ane fo ia o mai ni se sui o tato to sa mo ai tato fa lo watu fa se sa fa ese ile vai a sol nei o le ma fai a inga o le tau filo la tau fia fai me le lei ia lo fa na o lo tau ai ia la tau inga ia mata tau ia o le tele ia o ta mai te tau ta longa ia mai lo fa mata ia la tau ai te loe le pola le Christmas e le fio angana wa lata ne le tas fulu le po la tas fulu ai saulo le solo ta mai te no awal olla e se mo le au po telefone pe o live inga le fai no te pe TikTok fele ai man to fa sa e se fi ongan to fe e mo to fa o mo nisi o te atu te mil to sa mo mo o nei la fe o ile o ile te pe o la mere na fai te ile e tu mtangia luan na fia bueno voli base chile le tu no voli el mela sa foi no ta ua au chile fa mo leila o fa mo nai tu mela sa video le la gonda tele ala woli ilai yo ai no la wala fe ai to ya kakangi ki suole sa mo ele leva ai fa tino ao mai no mole sima tai tino esena fa sa fa il wol au pa po so sa momentala matai le vai o umal temina sa yel to sa mon fe awasa santo to e do se fa vai le pure nga fa matai na le o mau e usina le o mau e stadi le fa pela o yo el tapo kala me sa wanga le bu pe yo le pure fa malu le ali fa pure sa mo e fe so ali tele malu o mo tato ma e po ia le tangata le tau le fa so sa fiu le nei e lo le o sta pe o se tau le o matonu e o sa o malu il fondo il matonu ia su ele no tangata le ia fa sala o so ni tele na pe o le va na sa mo e se mai fo ise tu no la o le al fiu le vale o tangata ave il fondo no ia lo tele to ina tongi me marsala ia ale mo sala yo sa va ise mo ale ngata ina mo sala le no a o no le o fiu anga lo tele na mo lia mai e ta la to so tu la fone e mai le mtanga le ngo le fai ngo fie o mo nga lu so ta au nei ia le pule nga lim fai pule ia ma manu le malo wa fai ngo fie nga lu ai mai se la te min el fa nga ina ta o le o mei o le social media penta fai lang
e na na tu watu le manual malo fo le lungo le ato le o lo sa ilia e lungo so e melo e fio e mo moli mai ma vidi mai o fele fio anga le mato va ai le ata le o sola e pe fa sala laule ngo ya watu no TV e lo tanga mata TV uma tangata a le lo watu ne lungo le Facebook me pe na wai Facebook ka so batanga ya mo mai ina ma mo moli mai e matai tu tono le ele fai ngo fio ngalwen pe la le mele o te alte me fa mo se yo le stofi Ore don matai lau lai ti. Ya ma no lava. O le win swing ol tato por kala mit tai nei sa yer na no ta inga fa o tu tato por kala mit sfutasi. Ai ona ile felo inga mala tu stala nei le tai o le se fulu. To sa la fa tu langa ila le to sa mo mala de pule ngai sa mo nei fu o mo mala mele au. O le la ma a we to imta sesa. No winga. Ki mai pelo Facebook, YouTube, mal tato li tio fa pele app. Ya o le la uma lo le news o le iva ya ona tu watu lo le ya tasi ma mari ma le uso i Wellington ya la ma sabe vali atu i le official fire press conference o le ata fai mo moli atu ya wala mai ma la fa fonga o le swinga la na tato por clame i le tayo nei ai ta se sauto ma to le la ta sta to pese vai foi ya ai se mai mo la tala le pese ai se mai mo ngai tua mo tol malun tanga lu ya wata nei na po ina le tato va le nafi ina mai al por clame ya mai mo se vai ngale mai lunga yo sa vidi pakale fa wo ni sila ma o ya sa mo ma saina ya ai ngai sa vili ya le ason nafi ya mai mo mai pela tato wata i sa po ya se me fa fonga tato música.
Masi Samoa, si ufonga o le laumua. Ya malo fa tai lo fa formal tu ale si formal no mo ni tai mo tai au ya oni sina wata sa fena ma puina na fi ma ta sesa ya fa ngai ta to mai vale le o le stala I tonu sa mo nei ya o le va inga na mai lunga le ngata o le tua moto le malo le Friendship Park ya me sfole fa le tal malo no tau mesina o le ata foi le tau te sila ma le tai o nei le mate no fo tu I luma ya o le va inga na mai le fale tau mesina por fa tal malo anga el matafanga ya mo to le vale to o mai nei sa mo ya o to te sila fia le vai ai le po le vai nga tonu le nga tai atu o mota ya ma vai ala ya na o tu le fale tal malo na o le tasa sa o le si va inga le sa sila mai le turu mo la to le mai mo mai o le vai foi le tua mo tol malo ya aman to fo na to no le mai nga samina le yeri pai pali lalo a ola le o le samila le sa tonu a sua tu ia la tai sa le sami ma sa wituna e ma si fo le lu ma lu ngole ina man to na le fa ma wina le fa fo le ofa le na ti e le va fo le ata to le salama sina le sanga I fa na lu ofa vale dia wa so vale so ale lu na ia motu mai lo mal tau lo tato va ala le salama sina ia si mai lo ele e ngalu malo nosi patu lu ina la fa ma pese pine fa mau le mena le fana e mana tu ai ina na no fa mantola na umalo fa pese pine fa mau le fa o le stage fo le sa ta o le afa stage le sa fa te mana tu le si so lo male na fa me fo le nga no al Pacifica le sa art festival art festival le na fa mai nei o mai le ma fa ile tim fe o e mel tangata le o Daniel Costello pese mai lunga ina pese mai lunga na le po fa to a fa alongo wina le lo o lang ni si pika te tele
Te mina ele ia nga e lunga ia tātou Samoa i to inga system te tele I whapea. Matuala ngona tu inel tātou office no whanga nei. Ia le leo tele o sau o si pika fo ima leo musika mai tai. Te vileo maa nei al wha i le RSA la tau ia. Sa wai wa ia tu iei. O pepese la lau I lunga le stage le sa tau le afa stage le wo suia ne te mine le wo iei tonu le paka le o friendship pa. No i so malam lama na te me yo whaili. Se kingo whaili ma le whatunga I no whaili. La I tia si mena ulo o le mea sa oai na o mea nei o le puenga o leo ma mea o pese me whapena. Al tūlanga le konge kingo mene o awa amata nana te tau whaiwhai ma tau maua sinta mai mahamlam lai titi. E le mea leo le mixing ai lungo le sound mixer. O maiki ma mea tūlanga whapena. Ai au tū nela mo vai le pona wai e mo pou te tele sa sisi e lungo speaker fo ima meo se pika la popo a voe pa wu le lalo. I ele tasi pe fast speaker te tele sapse sa I lalo. Fatu a wha alongo ina le o le mea maali e te manatua. O atu le whaili te meo ile RSA. Ta pena atu le mau me whaili. So le, ia, whaili lato whawhiwhianga o ese. O atu le whaili sa moa o ese. Ai olo le te meo sa atu le matai tangata I le tangata leo Daniel. E alu watu lo mal tangata le. Ai watu le fas piano whapea. Stama I fas piano na la ala atu ma le whaatino iti na la to e tale pia. Ai la atu Daniel Roy Costello. Malanda gitara. Ea malti gitara bass. Tama I mea na matulu. A o to tonu le piano le tu uma I me to tonu. Tonu ia so le. Pata tulo. Ai. Na matua ta lili le fo matua. Tu foi ole no fonga le. Sa va o mai la aso. Pa o me sa sa te mantua le titi. Sa fai mo ki kiti foi asa mo au foi mai afianga. Ele fo le. Ele fo. Termina sa na on moria le avale sa tu mai tai. Male tonga va o mo le mene sa tan. Tu suia a to falling on me. Sa le. Ia mo to le vale to e fio mai sa mo. Ia na yata na le faso solo tato puenga mai lunga le vate ia mai on fasa la tu le moto lo to silfia ia e mo se taimi yata o isi vaenga o taulanga ia mo lo to silfia nei vaenga na ai tino so ni taio te ia la sa uta vale mo vai tu la uta fa I vai tele uta inuna o pe po fele sa o le musica matuale o tele nei la so le la fai mo le sumpari si ai ngata fa vai fa yo la to fa pe to lima tata matua tasi le tamaiti o fa pe so ma ne fu fai ngale ai ngale fu atale uno le ava una to sumpari ele ai ngale mama o se tu tato office nei si eila si tina mau paulo nei le ai o ia na pe tu di mai fe au tu di mai fe au fa tau wa pe o ia na fe au o le lau patu le musika le ai ngale pito mai le fai le le ele se sumpa tu musika foi le alau mana o le tina o le to lua stene e alu watu e fa fau va vai o tanga alunga o le wa ile va vai te le ai nga foi hat vid so le ia o le ala le luma lato mai marketina le tu mo fale le ma e fa tau la to ku kama mo keni le so wo fa pene e wo le la ngona le stene le de vala au le luma tu sau e fa fao ia va so va pen so le matua I longa le ia le me matua le me vidi va vai foi le matua le me vidi vale la au foi le be manga foi le va te vidi va vai fa ta ape se fatu va vai so non fai longa le papa tu so ele au ele au se disco ia so fa pene e disco fa no mele le anga ele fa no ia ai ese ai wa oisi e pera ta te moia ta te pula te me ala ia dele no ia oi al mela la vuta ia ta mela ta mo polo pula te ia dele lo se mo foi fam tala ta si elo no polo wa foi la tala voi te papele pio ta fa sondo e el tanga te manga fanga fola ina lo natute o le tapena pena o le tau mafutanga le aina ma toi ta pena uma pe ata apele aina ele tele tanga ta fa pena tono aina e ale si vai ngana na mata uma fa vet wo
le fai tau te vai tono me fai tatu e kalesia na umana ai sa vavari ese o pe ia le di meto tino ale kalesia la lotu ai ia me ia fai ai pe o tono holo te ungo me fai ia tangata fa pena ai ia le au tapena pena mo la tau lana mo mo le tau family anga Christmas ma tau sa fo ia te tau ma lord tapena pena ia tau sia le o fai ia lo matu o tatu tuno le fai ngai nei mau paulo atu lo mau paulo te ga mena le nena mau o ese mantuala o le teimi ai mau e fai ala fai grata mai ai to te loto o ese la teimi o ese awala lo awala o fa nga ta mai o teimi o fato awato to no ai nga foi e nga se ale ku ka foi le teimi la fiafi po tal fa tal lima fo fo e nga foi le fiafi o a matet fai nga lo te fa ai nga foi le o mera wei ta mai se no ata pong i fofto afa de kuka wa fo ele mama o se no kuka man fale le lai lo atu lo matu fo le porto ina il fal tele le kuka ai se no ata pong i fo le fa mai se uma lo le fa nga no to watu lo me ai kuka lo tam te lo la watu o kuka pong sa a wa fo la kuka ko ya to afu ale to afu du salare saulu kuka vole oka ta ile lady alwatu ya alfaingan wa kuka pung sale me foi ya me alo fai te o mari o si vai nga mari nel tatu tuno e to telele ine bai ta wina foi po ona po la mama ye nel taula ngai fo foi molini sol matawai ma fo ya tula fa sol o te le pusi la po o ye te vai mai no le wala mori o ta vale yoi e la no moana e la no mea mata e la no sama intori la o le te vai mamau mai e peini pusi e te fe wa yo tu no le wala tele ma no la tala mai o me la mali e o le tele ta vale e peini pusi mori o taxi como pessoa te fo ya e mali e fo ia vai nga fio me fo sa mo te me tawina ya vai o e fe po sa fa pe se pusi te le la te tu tau ile wal ele yo mori o ta va ele se o antina le way australia ta lo cielo fa lo mai la tota vale la sei ya sola isa vai o pe mo mori ai o la le e tofu tamiti il pito e tas mo mori wila ai mo mori wila tu fa mori tu ton nga wa lu lu Fasa mori wile lu bo fele sol. Lu mori wile ta vale. Pe lu po. E tata le no vo I va inga ese sta tutu. O le mai tau tu pulanga la iti tu tupu. Pe vo la o Yamato. Pe la lisia so. Mai o me ai mai tau vo la fana. Umana matu tal no ma wo. Fata lofa, fato fa. E o la temi de wane la tu ta vale. Toi vala au mai toi talo mai toi fa e mal pu. Ole fa pena foi lá né tu só le fa ma foi na ma lo so foi ya tala no fa ta lo fa to fa si mai le lima fusi o solta vale tu va lá tu si lima tu fa e mal pu pe fa se fulu e fe se pe amale la ta se fulu a wala fa ma vai sa mo ni sa ole tala la le si fo ma I sa fai ele sa mo ma e va ai le fo ma ilia I wingo tant sa mo pe fa ma vai le ma vale le ukila o mana tala sole tangata sa mo mai fa e va to o mai to a pasi me va ngale immigration I fa ma vai nga ai me se la u fa te le termine le o va ngal lu fa temi sole fusi atu fusi mai fusi o ese ale no foi ni ai no foi ni ya te to no foi a fusi ese to inga o fo ma dia na no ta to sa mo o le ta te foi ala mai tau sta ta no mo sa mo fa ma vai so le se furu wala fa ma vai kisi fusi fata lo fa volele ya to fa to va auto fa e mal pour ta va ya malo o ya pisa tele tua o ya to fa ya per mato rento no rent le sia sona mato te tavele rent e mai la mato wo tu ai sala panga sa patina soli ora le fa talo mal ta vale ma fetto fiu ta tu il pu le po se pu e le pu
fa le faina ma tau ilo male toi ino le si au lotu nei luma mai e luma mai im tatufu e fa e bal puta talo ma o fa lolo e fa pip pip ma tal matai tu o me fa vale e o mo puro ta vale so fa lo so me so e o rento si aki fa lei o rento ka si aki fa lei ale ai se pula rento ia fa sa le tana lo botu vende fa por ta tata no tava nei mo wingo le mali o tanga e desi ali ina sau nei Samoa ia e fo ia tu lo le si le tu ia mai Samoa tasi ale tala na tu mai e o so tu no tava le taxi ia o le no va pe mo va pe tu no o le na te lo le to al pal o ia na so pure follow for taxi o te mana tua tu fuele e isi o le na mafia le venen matolo matola iti la ile ta vale America voi le ta ma lau te tele voi pese taxi safa taxi o mo le mo private ta vale o le esse volta mai te mi ha me mus e tumu a tol tu le kedi ele se ta ma voi le station work and voi le al ta ma voi le lalo le kedi a ma tu a tumu a tol le kedi le speaker Olta vale le lile. Ai va ai tu tua iuli o tint iuli mai tint olta. Ai o se ton e te le lot ai tu fa te le lot te ton ai no fo ton e te le lo maltanga te fa. Ojo. Al spray. O spray pa tu al mela le fa tu olta vale su ki a lunga voi le le. Al lua na le lua e tolo tu ai saulo male asu voi le fola wai pu e te mata ila le fola voi le la duane le tono ta la duane le tono ta ma tu la le vidi mo lutia e talo if mana e fa au pese tint so le matua ta ni vole asu saulo le se so fa lanta vale te mi ha e me lo pe valu voi na ne o ma natu la lo se wole ai o te tangi pe lo sa me tamane mato wolo fa teita mato mai lo lunga im to tua sa u la lo manga fa vai to o mana fai so to o mana fai le hanga mo lima sta so mato mai lo fa to fa ke ka ile firme sa mai lu ta fitu tua ile manga fa tu mata vale mori e te mi le mori tu ta vale e watu ta puni afta ti me lu mo tu fai tu li mai fa fotta ma sì tu tempo de tu ele o so tu tas tu ma so ele lei la camolo o to si la sa morte le meno wi me so fuori ta sa le va forma to si fuori to si purta si bidu to ta le iva mai a telefono ta lei colosi a tutato fa sa longa i Wellington ia se masa vale tu il felo ingale mal pulenga le to Samoa le fe lo i male autostala nei de se fulu i de tai au le vana sa ni sa la wano nei o le amionga le tata de usila ele i fato fa krisi masi de so fulima awanga i tanga te lunga le upenga le trade me e o su me alo fa tau sanga uma le me ale feita wa fe me alo fa Papel ta wale na e fai melo fa mai au. Au tele mana al melo. No walu le no trade mi fa ta wai. Okay. O le winga le tanga tani usile to sa uma. Pe na mato fa so liste. Pe ma na ya fa fa so melo fa. Ma na le fsili pe tanga ta polias pe te tango mai tau tanga ta le yo me mana o lua. Ba ave tupe. Nei lo le fa ta o se melo fa fetus fulu, valus fulu, se la uro fulu. Ala te vetu lau toi fa tau lunga toi mi limas futa la pole. E pe o l'alto inga me alo fa ye. E tele me alo fa ye mo meo ipu. Alunga. E tele mo tua te le ale lis. A me la yo telefone o laptops e se ase toi fa tau se. A ye le ti na fai me alo fa lo no to lua. E kilis masi. O le ta vale. E na lu toi fa tau. A te lo ma fuanga na fa tau. E le fie le fine le lano ta vale. Fa mai ele lanu fa to fie ale wallo to lua fa tau mai le sta vale ese lanu yo te fu yo se vai ele lanu to fa tau ta vale tinga ile sta malo so ya ole va ai o si ole si me fa istanga to le fa su ya o ta vale
ia lo na foi e ma nei al valta vale si uso la titi le felen fale insinia sau li so melo video tu sau se valta vale sau se valta vale le matuta e sau le li ma la coppe qua ko kia nga vale la ka vale sau lo so le sau vale pulu malta vale pulu vale fale vale pulu vale ala se ngai no ba ai patua pe al chef pancake vale welcome at dat mano tu lu I dat officer na no so lu I ma ja so vai le langwol me fa wa so wa se ki tu al pancake tu se pancake so al tu am da tio le to iga va vali le pulu mula ma ben tan fai ale fie le lan vali pulu ya mano e il tato fa se silanga ina tato officer tonne eu te lona la fai tau atu ele uso pea kolose tu tato fa se lau ma tole la vai fo tato fa fianga o le sunga ya Daniel Costello le tata no nei sai fo te mi sa fo le na fa tala no el tato di jo ya o te mi ya u maliusi tamane e ilo na pito fiti rotuma ma Samoa wale sa nei Samoa no foi nei sa no foi nei il falta il mano le lunga tu ma fa fia fa fia ele si po ma ila stama ya no I Australia ma di wa ya le e no se pese la Daniel Costello la tata oi ya o se fa fia nga le ta ya wa to fa fonga mai tata wat to mai mo mai tata wat ya sa pu ele tata va lele se sa pa fa pe no sa ya me va fonga Talofa lava, this is Daniel Ray Costello, and you're listening to Samoa Capital Radio. Taufe ai le atualoa, ai le angai pala ai ile moa. Tamali ile tu fanua ai loa yona fua e fa apena satani ilona via poto ile lalonani au o mai lei unga wasusunu ile afi talalala olia papa olia mama olia papa olia mama Taufe ai le tualoa, ai le angai pala ai ile moa. Tamali ile tu fanua ai loa yona fua. E fa apena satani, ilona fie poto ile lalonagi. Au umai lei unga wasusunu ile afi. Talalala olia papa olia mama olia papa olia mama talalala olia papa olia mama olia papa olia mama O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
te whātala whātu le tātua tunuu, e seisi le nei whaopoponga le tutua le siufonga le mua mai Samoa, ta wala ea na talafou. O whata oto le fionga le ofisa silium tanga rengoa onga ta alonga maanganu, le fionga e au Chris Heselman, nisi o ala fua mo polkalam whata te tia mani moe mitinga, mo le matanga rengoa onga, mo le tolu sanga le paia inga leo lo tutoe, o filifili ai o iele ka peneta. Whailoa e au le whailoa inga malau tu stala le vaiason te nei, o le ngā lulue whaatasi o le whaitutu o le whaamanu yanga, e ngā lulue whaatasi e le matanga luenga, whaia onga whapea foi whana wā onga, e na ia tau lau o le whaamoe moe, e pei ona nau iai mātua maa inga, sau nofo ia e au, o whaafita au li mawhaiti o ngolo whea ngai e pea mala matanga luenga, ua leo ni mata opo fau, ai o le ngangara whaia, o le ngā lulue whaatasi na ia si tia aile au o nanga malita aua, o la lato tautua mo Samoa, sau noa e au, sa ese level tūlanga le waa ai mai tua, e na usa o wha ili whaatinonga o le ngā luenga, e ese whailo na ia whaatinonga, o nolo o iai lava ta ia lau lo lima ta ite ina ili whaatinonga o ia ngā luenga. O ai au o lus furuiva tausango tautua vaenga ese o moa awa onga, ma walo foilo na sile fi e o nanga ese whaatinonga tiu te tau ave mamata opu tau ia o onga. Ese fulmal tau sango ia tau aveina tau fingo le pule whaatonu moa onga le ka le sia katoliko. Len amata mai le lua fes fulmal tolo, sa ia o mai le lua fes e fulmal le ono. Sa mua inga lue a e au o se whaia onga, o se sui pule a onga, whaape mal tau finga pule a onga ia onga mawalulunga le ka le sia katoliko. Sa avea foi o ia mataitei fono mo le Universite awa o Samoa le NUS, mai tau sanga lua fe se fulmal wha, sa ia o mai tau sanga e lua fe lua se fulmal tasi. Wai lima neo leo se ali e tos fultasi tau sanga le matua, ia Edward Fanueli, i le maliwe se tama i ta imanu le malo, ia mele sengi solo, e na wafao ngai na lele ia Edward se la au malosi, e wha o ele maliwi le tamai tai. Reporti o maa ue o telefou, o ila ue o se wo, a ena maliwi le tamai tai le le fale o le li o etu te ali saa, e le polas whareilo le vaiaso na tenei. E wha maumonga le matanga luenga o leo le masino te sembale nei, o le i mai a, ai ua lima maliwa wha mawina, a o le i au lia, le tausanga fau. Le ata lia se whailo ingal matanga luenga leo malau tu stala, e au ili ai ia maliwe lima, e pei ona reportia. O le asfarila le vea son te nei na wha mawina i tala wha solo pito le leiti o le si ufongo le laumua le Samoa Capital Radio. Wa te tala tuea na wha saralonga mai le tai au ilona ofisa i Samoa. Wha pei ona wha ngā solo ia na Port Kalame Masani tai au te itasi, ilona ofisa wha salalau o tui polilua. O se moe mitinga sa tā pena le fionga le lipule, le fionga afa masanga te alu moresi. E tā pena aile leiti o le Samoa Capital Radio, pe aonoa a fielona ofisa au tui polilua se wha lave wha le natura, ma le mawhai eo na wha awawa na wha salalonga Masani, ai ole ale tau fia na wha salalonga malantau tua, e ala ele wha awawatu elon ofisa fau i Samoa. O moi mitinga la fionga ya whamsanga moleanga i luma le Samoa Capital Radio, ina ia fausia foisi on ofisa e whaapei o Samoa i Ausitalia, Hawaii po Amerika foi. I le whaamoe moenga e tasi, ia le mo tusia le tautua le si ufonga le laumua, e tautua ele mamanu le atunu o Samoa, i so se vaengo le langi. O le vasa nei, o le whaonga i nei le ofisa le si ufonga le laumua i Samoa, le te tala ino ana Port Kalame mai le tai au se ipa ia li tula e se fulu, se io ina wha ato tole au unanga, mo le anga i le lumanai. O le whatu ato e mau maini wha maumonga mai le matanga luenga le saifua malolo ina, i wha maumonga mo i lantou wa a fia i siamo le COVID-19 furuiva, le na wha mawina le vai asun te nei i lantou e to fitu, le wa a fia. E leo manino mai le reporti i lantou na a fia pe mai tangata malanga mai atunu i fafo, beo i lantou lava olo no nofo i le atunu. Es fulu lima afe i vase lau valus fumalelua le au whae o tangata Samoa,
wa fisia mal covitis fluiva e o mai il masina tenei o November. O le aso le nafi le na whaatau nui nai le whae i natu le swafa ano vao tawa e le furupeki tau ta ua le awa le toa Samoa. Le sunga Joseph Aukuso Swali le sa whaatau te la fiaonga sa titoa le bata. O se whaafotutupu sa whaatumulia ai le a fioanga le taiao na nafi. E na ua whae e le swafa e le sui o le toa Samoa. O le itulai se fulmaltasi le fiafia na nei. O le atau nu waile vaenga mō mua le au o le toa Samoa. Au le tolu le vavea o le asolulu. O le atau nu mei whanua leisi vaenga anto o le au. O le afo le itulai valu le aso tō fiu whaatulanga mai le Port Kalame. O le awhaisau ni ngā lotu wha le malo. Le whaatu te le malo le kale sia kātoliko i mole vai. O na amatai nei leo le solo ta avale le itulai se fulu. Anga i atu i luma maoto le malo. Ma feilo ai atu ai le au i le mamalo le atunu o le amawhai o na whaatasi atu. Mai le itulai se fulma le lua, sa ia pa ia le itulai lua i le au li lava. O le asunga fua i le whae le a fiafi. O le ato e te liu le au le toa Samoa. O nisi anga i New Zealand, o nisi anga i Australia. Ai toi fo i atu nisi o lantu i lantu konkarate i Peritania. O tala fawia mai Samoa manuia ni yaso le tantu o tunuu. Fasoi foia. Talofa lava o telefou ele si ufonga le lau mua i Wellingtone. O le tala mua o le ulua i whaamonianga o le Krismasi ala na mai estete le tupu o sa lesa le tolu sa ia tō mānatu ai i le tūlanga taunga tau le soifuanga ma mawhatianga o whea ngai ma le tō tele o tangata i le uti o le whasoa mo le tausinga masani o ainga. Sa ia ta ua le tō tele o tangata e le ngata i le tonu o Peretania ai whaapea mo le tele o tunu o le laulangi o lo whenga i nei ma whaafi tā uli o ngaonga tau le tamau ainga ma le taunga tau le soifuanga e ma fua mai ona o le tele o whaafi tā uli o lo o tutupu maali ali moi pea. O le saunoanga whaamonuia le tupu ia sa lesa le tolu sa puaina le i le tonu o le malu le St. George Chapel e Windsor le o lo lango mawailo na tua le tupu tamatai ia Elisabeta le lua. O Elisabeta le lua sa ia amataina ia le whainga le nei e puaina ai saunoanga whaamonuia o le Kirisimasi mo le whaasara lawina i le aso le Kirisimasi le tonu o Peretania tele whaapea mamalo uma o le tau pulenga ma le lalolangi. Nā tā ofoi i le malilenga whaamonuia sa lesa le tolu le tāhua o au nanga mō tangata uma ma le langolangoina o talitanunga ma tāpua inga SS uma. E ui ina sa whautua ina tangata o New Zealand ina ia whaaete te le whaaru tupe le nei vai taimi o le taunga tau le soifuanga. Ai le ia vea lea mo me whaavai vai ai le whaitau fia awhi o tangata whaatau na whaatumuli ai whaleoloa te tele i taulanga whaatau i tu SS o le tunuu i le Boxing Day ana nafi ia i la tau sa fia maua ni oloa e pa u le tau. O le whaapunga ma sani lama o le pa u e to sina ai le to te leanga i atu i whaleoloa e sa idi o loa ua pa u le toru se fulu, wha se fulu po le 5% fo i o la tau na iai a o le i o i le aso o le Kirisimasi. O le mori mau nisi o tangata whaatau na whaani ai ua matua tele na uale mau pa u ua le i loa le pa u e fili ai. O le tele o whaleoloa na mo ana o mia ia nisi tangata whaingalonga wha au pōpō ona o le tūlanga pisi tele sa iai whaataunga i le aso atoa ana nafi. E to tele tangata sa lātou whaalonga ina le lulu o se mawhui e le pito i lalo le motu i mātua New Zealand i le tai ao le asonga fua ana nafi. Whailo mai e le vaenga e whengaima sa i li linga o mawhui e le Chionet
tu sa ma le fa te si ma le lua ia le malosi sa fa mawina o le nei mafui sa o ngā tonu tu sa ma le toru se furu kilomita I mātu o whanganui I le loloto fitus fumaltasi kilomita I le manama o le ele mai na whaalongoina I le tusa o le luas furu minute te ai le iwa I le tae ao. Na whaamatala ina mai le Geonet le nei mafui whapea o se mafui le titi le malosi tele. Sa ilonga o na mamawhati munga na awhiai au kilani le asongo fua mai sa lapata iai awe ta vale ina hae te ilunga o le awala o sa so o ia ti munga mamafa malapata inga sa iai le vaenga o le tunu mo wila mawhai tili ma winga low wa o le tau le asa awhiai le tu malo Northern o au kilani whapea le Waikato Waitomo tau Marunui whapea ma le tulangi sisifo tau po ai whapea fo'i I Rotorua, Bay of Plenty, ma tumaunga o le Kaimai Range. Sa malo ia mai fo'i le ofisa o le tau, le Med Service, le mamafo ti munga, ato ai fo'i ma le Hale, a awhiai nisi vaenga I le vao le tulai lua I le fia nafi, o mai lava I le tulai iwa I le po na po. O ti munga mamafa nei I au kilani sa tele ina lolo waiai awala, awhiai ma awala de tele au tu po o motorway. O le mamafa o ti munga sa tāpuni ai I le leina ngā vale o le awala tele numele tasi Mount Wellington ma whautua ina ai le leo le tunu whemalanga ai ina ia mutua whaai tete I lunga o le awala. Peita ai iai vaenga o New Zealand sa ma tele a ina whiololo ia ma le lei lava tūlanga o le tau I le aso malo loa nafi. Ua maliu I le whalamai le tangata lea na manua tinga ina ina ua mū te taawale I taranaki le tae ao le asonga fua. Na tupu le whalabelawe pe tusa o le luas furu minute te ai le fitu le tae ao ina ua mū te taawale le awala tele numela toru po le State Highway 3. Whaelo mai le leo whapea na manua tinga ina le tangata le nei sa iai le tonu o le taawale ma sa awinatu o ie le whalamai tele I le Waikato I se wale le helikopter ai muliane uma lona ola. Whaalia mai leo leo mautino le teimi nei le mafuanga o le mu o le taawale le nei mai o lo whaia iai I suenga. I au kilani ua whanga solo ai foi I isi suenga leo I le mafuanga o le isi whaalabelawe te taawale lea na mali waise tamai tai le awala tele numela lua se fulu le State Highway 20 I le tae ao le songa hua. Se fuluiva te usanga le matua o le tamai ta ina maliwi le whaalabelawe na la vea ai se taawale pe tusa o le afa o le tolu I le vaveao. O lo fia maua leo le feso soniatu nisi o ave taawale sa ono mori mawina le whaalabelawe I le taimi leo le tae ao. I le taimi nei, ua maua le tino maliu o se tangata alo pao le ana le iloi le aso kirisimasi I se vaitu loto I le aio kalai estete. Whaero mai leo whapea to lua tangata sa iai te tonu o le pao sa fola wai I le vaitu loto I ngoa o le Lake Roto Kohatu mai na sae le pao ai to tasi lal tangata sa mawhaio na lawe ina mai ai leilo ai leisi I le vai. Na to e whaawau sa ilinga mo nei tangata na nafi ma mawai I alona tino maliu. O lo ta fia le whaelo ina mai le swafa o le tangata I le teimi nei. E whaita wafe ia mea alofa o le kirisimasi mai tu SS o New Zealand wa mai ta wina I lunga o le lisi o le Trade Me e to e fia whaatau tuai ua whaamtala ina ia mea alofa o ni mea alofa ua le mo mia. E tā le iwa le tae au le Boxing Day and nafi ua o I le whaafe tolu se lau la wha inga o mea alofa o le kirisimasi ua whaasara lau I lunga o le Trade Me. O nisi o loa au fi ai pepa fi mea alofa o meo iputi o te ulima si liva ia maisi tūlanga uma whaapena. Whailo mai e Millie Sylvester o le Trade Me e tele ia whaamunianga mō lātou o lo whaasara lau to e fia whaatau ese atu e lātou mea alofa pe a whai e le mana na o iai. Awa e le ngata ina mawai se tupe mai se mea alofa e le tāla whengai mō lātou ai e mawhai o na lātou to e whaatauina ai seisi mea e mana na o iai. Na ia taua e siri atu lea na I lo le lafua ai o ia mea alofa ma ngalo ai se tulimano le whale mai uai lava
ina lafua ai ile la pisi. Wa tasi nei le masina talu le whaala belawe i au ki lani le na mali wai le whaatau o loa i tia ingo i a Chenak Patel ai o le wali putia mai le siri atu i le se lau wafe tā la i a le awha i le tupe ua maua mai i se i tu lau o le kiva Little Page le sa whaavaina whaapitoa e ve soa swari ai i lona ainga. O le nei whaatau o loa pe ona si le fia na maliu ina ua tui i se naifi e le tangata na ia ngau ia le pusa tupe o le whala loa o le Rose Cottage Superette i Sandringham i le masina o Novema. Whaadia le tei whono o le maafutanga lau whai whala loa la Haiti o Sani Kushao le anganga whaafetai o le ainga o Patel i le alofa ma le anga le leo tangata uma ua whaadia e awala i alato me alofa mafoa i tupe ua tuina atu mō lona ainga. I leisi vaenga o le tātou tala, e tolus fuma le wha la whai o tangata ua maali liu i te tonu o le United States o Amerika a o wha wau na ufitia le tūlangi i mātū o le tunuu i le aisa i a mawinga malu lu mai le atika. O le vaenga au Peter Silio na mawhitia o Buffalo i le tui mātū o le State o New York le to fitu tangata ua maali liwai ona o le malu lu mawinga wha le tonu o le tau. Mai o lo whainga ta i ngā luenga la vea ai, ona o le malu losi o matangi. Ua tele asa o whea ngai le vaenga o Amerika mawinga malu lu ma lolo wao le tau, mai na o i le tasi tesi ma le fitu miliona le au whai o whale o ainga na motusi aile le tise. Peitai e o mai e nafi, o lo o te toe e pia le lua se lau wafe mauna tupu o isi whale e le i yola i lava le lātou pawa. O tūlanga malulu nei, o le aisa ma le kiona, o lo o au fia aise vaenga tele, e amata mai lava i Kanata, ma mātu o Amerika, anga ifo i Texas i le tūlangi saute o le United States. Tele malanga waalele ua whaina ma tā fia ai, ona o ia winga whaale tono le tau, whaalia mai ai le ko vana o le State o New York, o se wha malulu au pito matautia le nei, whaapeo na fia ai Buffalo i lona tala wha solo pito. Ua toe poloka fo i le isi tu i saute o le Terrace i Wellingtone ona o se isi solo ele i le amatanga o le vai aso. O le vaenga tonu lea na solo ele mamau ma le mga awala i le vara le Terrace ma le Buller Street tusa ma le luas furumita i saute o le vaenga tonu lea na poloka i le taimi o le tau malu lu ona o se isi fo i solo ele na tu la i mai ai le na taimi. Ola o masalomia e le pulenga o le laumua i Wellingtone a tonu pe na ma fua le solo faule nei ona o se ala vai ua pā, taluai ona o le susu o le ele peitai o le ale mawhai o na mauti noa se ia vāanga nā o whaia ngā luenga i le whaamamahina o le vaenga ua lo fia nei le palapala. O le aso lulua tae au lea u whaamoe whaatoa mawaila o whai ngā luenga mo le tautonga fitia o lea whaale tonu. Ai mō le teimi nei, na tā o mai e whapea o loo mawhai awe tā wale o na whao ngā ia nisi awala e wheo wa ai. Male tala muli, na amata nafi se pa o pāsese le kompani wa alele o le Jetstar, e amata tu le fast food lima tā la mō malanga i tu tonu lava o New Zealand, a ngai i le se lau tolu sfuriwa tā la mō nisi o na malanga whaale wā o mā lō. O le vai ruanga o le po, le asa luas furono te sema na amata mai aile nei pa u, ai wha moe wha uma i le toi tasi le minute le sfurulua i le vai ruanga o le po a nā nei, se ia vanga nā ua vaveo na uma i a wanoa o lo o iai. Wha ilo mai le kompani o aso mataimi mo malanga i pāsese pa u nei, e amata atu le wha i ungo i Januari, se ia o i le vai ruanga o se tema o le lua afe luas ful tolu, o lo whautua ina tangata uma, e fia whata wai, a ma whao ngāle nei pa u, ina ia sila le lei ma manino i tuutuunga o pāsese pa u nei, a o lei whaatau ina. O nisi o pāsese o lo mawai, a o fia ai le fast food lima tā la, mai au ki lani i Dunedin, limas furua tā la mai au ki lani i Queenstown, ai o malanga whaale wao ma lo, e au fia ai le pāsese se lau tolu iwa tā la, mai au ki lani i le Gold Coast, ma au ki lani i Sydney e se lau fast food mo le lima tā la. Ea o le whaingole nā o talafou.